kubyisubiza cyane kabisa. Aha. Ngo Reyo mwaguze neza. Reyo naguze neza mfite uko Pizarro. Ngira ngo ramona maestro. Umusa match ya championnat heruka kuberamo hano ikipe ya Peri yarabagaraguye ibitego 3 kubusa. Nicyo gihe cyo kwihorera. Iki nicyo gihe cyo kwihorera. Revenge. Ubushize yatugaraguye umunsi ni revenge. Nubwo kandagira twikomeza. Yangaraguye ndafite abakinnyi. Ubu mfite intwaro. Ariko ngo ntibaramenyerana. Ntibaramenyerana ko basanzwe ari abakinnyi. Ntabwo baje bari abanyonzi, bari abakinnyi n'ubundi. Ariko baranabizi ko unabajije abafana ba Peri ubaje ati iki gikombe mu giheruka gihe cya Super Cup. Ntabwo bakubwiye bagiheruka ko ntabwo babizi. Kuva bahura natwe barabizi no gukandagira twikomereza. Ibi rero iki gikombe ni icyacu. N'uburi nakazi kacu tugiye kwisubiza ibyacu kabisa. Ni revenge, ni mbiri kubusa. Ni bibiri. Ni mbiri kubusa, ni mbiri kubusa, ni manake nini? Ni bibiri kubusa manake sasa bibiri kubusa. Umusa Murenza Budara wamuvugaho ijambo ki ubakakanya wa Murenza Budara ikintu amuvugaho. Araramuka ngarikiye ape. Ahita afata ikipe imyaka ine. Nukumubakira stata ahubwo. Nukumubakira stata tugaragura ya Peri bahita muheza ikipe. Ekipe ya Peri nta bakinnyi yigeze yongeramo. Mu gihe mwebwe abakinnyi 6 mwongeyemo bakakanya bafite ibyangombwa byemerewe gukina ariko abantu baravuga bati nubwo ari abakinnyi beza ariko icyo kumenyerana gishobora kuza gukora kuri Rayon Sport. Icyo kumenyerana ntabwo byadukoraho kubera ko dufite umutoza mwiza abenshi bavuga ko arabazi yarabazanye yarabatoje kandi nta mukinnyi w'umwana urimo. Ubwo rero cyo kuvuga ngo kumenyerana ngende umva abakinnyi bamaranye wafata umukinnyi umaze gukina imikino 52 yamaze gukina muri Confederation no muri Champions League ukamubwira ngo akeneye ikintu cya experience. Ubu ngubu kuvuga ngo umukinnyi ufite amateka ya mbere mu kibuga no Rayon Sport hano muri iki kibuga niwe mustar urimo. Nese ubwo ni kutuvuga ngo ntago amenyereye icyo bita derby cyaricyo. Nta kintu cyo kumwigisha gishyashya ni ibintu asanzwe afite rero nakazaje gukora gusa amenyereye azi no match kivuze cyaricyo. Cote February muri apera ahantu uboni gakomeye vugute ahantu tuhanyuza biragenda neza ni he Aperi ahantu ubona yoroshije Aperi ngiye mbona kwa ruboneka yoroshye mwizamu Pierre kabisa muzamu rwose waturanira kumwinjiza igitego Asumana avuyemo haradatsinze igitego ubwo sinzi uwo muzamu icyo yaba oya Pierre ubuzamu bwe rwose burakimangura nabizi kandi cyitwebwe dufite urabona ubushize abazamu bacu nago bari bameze nk'abantu bataragira constellation ariko ubungu kwizera turamwizeye cyane Pave kwizera wacu ntago ameze nka Paveri byadukoreye ubushize kuri no match sibyo twizeye rero kuva dufite umunyezamu twizeye uzi derby cyari cyo asanzwe azikina arazimenyereye akazi gasigaye no gukomeza nta kintu prediction yawe urabona ari bingahe ni bibiri kubusa nkuko nabikubwiye bibiri bya Rayon Sport kubusa umusa we ni bingahe ni bibiri kimwe reka mbarike mujya gukurikirana na match y'abagore iri igiye gutangira gatoya tuza gusubira nyuma ya match umusa ngira ngo aba nabakunzi ku ruhande rwa Rayon Sport reka nkomeze ngende Emi akomeza ngende inyuma ndebe ko mbona no ku ruhande rw'abakunzi ba Peri ubona kabisa hano kuri stade umusa uri umukunzi wa Peri ndi umukunzi wa Peri cyane waje uturutse naje ndurutse Kicukiro komo rumeze nk'umuntu udafite ubwoba ufite ubwoba bareyo muraganira ukabona bari gushamburiye je ntabwo afite igikombe turayitwara ndabyizeye rwose urashingira kuki ye dufite abakinnyi bakomeye cyane wataragomba kugiterekamo icyambere Rayon Sport ariko nayo ngo yaraguze ariko haracyari vuba ntabwo abakinnyi baramenyerana hari harazamo guhuzagurika cyane kipe yacu tweramenyeranye 100% turaza kubikora neza cyane rero ni igikombe mudaheruka mutajya mugiraho amateka meza urabona uyu munsi amateka ashobora guhinduka amateka arahinduka cyane biragaragara kandi buri wese ngira ngo ari kubibona turaza kubikora neza cyane turagitwara ubushize mwatsindiye Rayon Sport ibitego 3 hano muri champion urabona bishobora kwiyongera cyangwa birajya hasi ntabwo birajya hasi ahubwo bibaye ngombwa byakiyongera cyangwa se bikaba n'ubundi 3 we nakumvisha urumuri kubesha wandaki ushatse kuvuga iki wowe umureyo uri umufana imbere cyane Lion muje kwisubiza ibyanyu ibyacu byanyazwe biragaruka uyu mugoroba urabona mushingira kuki kugira ngo uyu munsi ikipe ya Peri se n'ikibafite Yannick Bangala uramuzi Litombo niwe tuje kubwira ngo ngwino karibu urabona bamwita Litombo ujye mwumva njya mwumva ibigwi byo urabizi urakoze cyane kuba ntago ubona kuba abakinnyi ba Rayon Sport bataramenyerana icyo kintu gishobora kuza kuba bataramenyerana hamenyera ikibuga bingahe urabona ari bingahe uyu munsi ni bingahe tuzilo ibitego 2 kubusa turaza kongera duhure match ndaguhiga tubona ubusa bibaza biti imyaka myinshi nawe uri umureyo uyu muntu twariganye ku kigo iwacu ukina umupira mwiza cyane bibaza bite se ni amahoro
aha muri stade uri nyuma y'ihe kipe? Ngende umukunzi w'ikipe ya Rayon Sport. Ikipe ya Rayon Sport. Yego. Ubaka kanya ubushize muheruka kugaragurirwa na APR ibitego 3-0. Uyu munsi murabona iki gikombe kiri bujya mu bindi kuko ibiheruka nimwe mu bifite. Kirajya ku bindi. Urabona ari bingahe? Ni ibitego 2-0. Urashingira kuki? Ndashingira ko uko byagenda kose hari abakiri twongeyemo kandi n'abari bahari baza agaciro k'iki gikombe. Ubuyobozi buriho ni ubuyobozi buzi kubana n'abakinnyi, buzi kubana ndetse no kubategura. Twizeye neza yuko uburyo babateguyemo biraduha amahirwe yo gutsinda tugatwara iki gikombe kikajya ku bindi. Ku kijyanye n'abakinnyi bo ni sawa, ariko se ntabwo ubona ko kuba ari abakinnyi bamaranye icyumweru bataramenyerana bishobora kutaza kubatonda muri iki kibuga? Birumvikana ibyo uvuga birumvikana, ariko burya umukinnyi yari mukuru afite experience, yarakinnye amaderibi, yarakinnye Champions League n'ama Confederation Cup, aba yaramaze gushira ibinya mu maguru, aba yaramaze kumenyera ikibuga icyo ari cyo. Ntabwo byabagora kubera yuko kuba barakinnye imikino mpuzamahanga myinshi ntabwo byabagora kwiyadabuta guhuza n'abandi. Ubaka kanya mu kanya nakoze ubushakashatsi nsanga Rayon Sport kwisi niyo yonyine ikoze impinduka muri uku kwa mbere, guza abakinnyi 6, ifite ubuyobozi bucya, yirukanye umutoza, niyo yonyine ifite agahigo kuri inoze. Ntabwo ibyo bintu urabona bimeze bite? Ese Murenza Budara we wamufata gute? Wamubwirira ijambo? Murenza Budara ikintu namwisabira, namusaba kuba umuyobozi nk'uko yabaye umuyobozi mu nzego za leta, afata ibyemezo nta atajagaraye cyangwa ajya kugisha inama mu bantu benshi. No muri Rayon Sport aba umuyobozi uhamye ku ijambo rye, yenda abajyanama ni ngombwa, ariko yo kujya hirya cyane ngo ajye gushakira inama mu bantu bari hirya no hino. Ikindi namusaba gukomeza guhagarara ku ijambo rye nk'umugabo, kandi tuzi neza ko ubwo Rayon Sport yavaga i Kigali ikajya Nyanza yarayifashije kandi hari byinshi yagezeho. Twizera ko n'ubu ngubu atavangiwe mu mupira bijya bibaho, atavangiwe tuzi neza ko hari aho yayivana aho yayigeze. Yari yahawe igihe kigera mu mezi 3 yo kuziba inzibacyuho. Ibyo abakoreye muri ano mezi 3 abura iminsi mikeya ngo arangire, wamuha amanota angahe ku ijana? Ngereranyije namuha amanota 60 ku ijana. Kuko hari abakinnyi yongeyemo nibyo koko, kandi nabo batandukanye neza, ntago batandukanye bazajya kurega iyi kipe. Ubaka kanya urabona ariwe muyobozi aramutse abatsindiye ikipe ya APR akabaye iki gikombe, urabona ariwe muyobozi kwira ikipe ya Rayon Sport? Oya, muri ya ntago njya ntwarwa n'amarangamutima. Murenzi ni umugabo, nemera kandi nkunda, ariko kuri ubu ngubu bibaye kumbaza ngo amahitamo yawe ninde muntu wumva wayobora Rayon Sport agashyikirwa, nahitamo Retired Jean Fidèle. Retired? Yego. Nicyo ujya umukumburiraho Retired? Ni umugabo uri seriye kandi ni umugabo udakunda akajagari. Udakunda akajagari? Yego. Nkureka wigenda urabona ari bingahe? Ibitego 2-0. 2-0. Abareyo ko 2-0 ko mwabihuriyeho. Reka ngushimire nkwifuriza amahirwe masa tuze gusubira muri stade. Murakoze cyane. Yes, ngira ngo murabibona, aba ni bamwe mu bakunzi ba Rayon Sport ndetse na APR, ubona kabisa ingamba ari nyinshi. Tugiye kugenda tubakurikiranire uko ama ekipe ari bugere hano. Amakuru mfite na yuko ekipe ya APR igiye kuza muri bisi yabo nshya. Nibwo bwa mbere igiye kuza hano kuri stade muri bisi yayo. Tugiye kukwereka uko ama ekipe agiye kugera hano, tukwereke warm up, tuze kuganiriza abakunzi b'umupira mbere yuko umupira uri buze kuba urangiye. Ariko nkwibutse ko amakaro meza n'ahandi ni muri Raguruwari Trading Limited, niho hantu hambere honyine wakura amakaro meza cyane. Ikijyanye n'ibikoresho bya electronique gana D&I electronique, urahakura ibikoresho byiza, urahakura amafirigo meza. Umuseye meza bite? Muze ngwena ngubwire. Ibeza bite? Umeze neza? Naribi. Ndakubona. Uje gushyigikira iki? Ndahangarwa na Rayon Sport yanje. Urumureyo? Ndumureyo. Ariko ngewe mugiye kubanza kundahangarwa. Kundahangarwa. Banza ujyane uje kwifana ntari bamwe. Nta kibazo. Ningase urabona mutsinda. Indahangarwa. Iki gikombe kirataye Kabarondo. Naho kukijyana na Rayon APR nuruca abana ni kamwe ku busa kasumani. Okay. Abuduru. Yo meze neza. Umwaka mushya, uyu mwaka twarabonanye. Uyu mwaka twarabonanye. Ebana ariko twabonanye mu mwaka washize nawo twari turi muri Stragon mbi cyane, ariko ubu twongeye mu mwaka mushya 2026 turyoshe Rayon Sport ivuguruye iryoshye. Ngo muje kwisubiza ibyanyu kuko iki ibikombe 2 by'amahoro biheruka nimwe mu bifite. Uyu munsi none urabona bimeze bite? Urakoze cyane, ndakubira ngo nkuko umuhimbashije ati tugomba kwisubiza ibyacu, nkuko Rayon Sport ubundi n'ikipe y'amateka, nugomba gutwara ibikombe bifite agaciro kandi biremereye biri ku rwego. Super Coupe n'igikombe kiruta ibindi, kandi urabizi kuko na APR nayo irabizi, yaravuze ati kabisa
aba Rayon Sport Coupe ni ibintu byabo. Bari kuvuga ati wabatsinze ntaho yagiye ubushize Watara ntiyari yakinnye Mameri Dawu ubu ngubu bameze neza bano ba Dawuda bameze neza bakiwana ko arababonye mu gikombe cya barakize bose ngo na Medi bose ariko twe nta kintu bitubwiye. Mu gihe mwebwe mu Nzove navuga ngo mwongeremo abakinnyi benshi ariko bataramenyerana icyo kintu cyo ntabwo bakibateye nk'abareyo. Uriya mutoza w'umufaransa namukunze cyane yavuze ngo umukinyi niyo wamuvana mu ndege ari umukinyi uzi gukina uzi ibyo akora uzi inshingano ziwe niyo wamuvana mu ndege uwo munsi yararakinye icyumweru bamaze iminsi bitoza ntago ari gitoya ni ukuvuga ngo Rayon Sport iriteguye kandi abakinnyi ba Rayon Sport bashasha yaguze n'abakinnyi bakinaga nagara yatoraguye nkuko abantu babivuga nka ya kipe nyine urabizi umuke wanje abavuga ngo twarokirisa abasaza ariko nagira ngo mbamarima ko hano tugiye gucimaka kuri stade bavuze ngo nibo bayitsindiramo bonyine ubu ngubu ikipe stade umukuru w'igihugu yatwakeye n'ubururu n'umweru ubu ngubu nkuko babonye nabukere nazindutse cyane abatangaje ko ngo wadutsinze n'abagiye ngo watara ndagira ngo mwereke ko atongera gutera mu izamu rya Kwizera kandi dufite hari urukuta hari namenesamo kuri Mukongomani umeze nabi cyane hariya bigendere ubaka kanya Murenzi yaba hakino gikombe cy'amahoro nkawe Murenzi yabavuze iki ku bakunzi ba Rayon Sport. Urakoze cyane Murenzi n'ubundi yarafite n'ubundi nta muntu wari wakamuhize mu baperezida bose bayoboye Rayon Sport Murenzi Abudara n'ubundi yarafite amanota meza na mbere yose twaramwifuje kandi twaramubonye turanamufite abarabizi neza icyo Rayon Sport ishaka yaje avuga ati maze iminsi naraje muri mu gahinda amarira menshi urabizi ibintu twagiye tuvuga bamwe tubibegekaho baragenda urabizi ariko nagira ngo mubwire ko Murenzi Abudara iki gikombe agomba kukiduha kandi tukamwereka kuko akagaragariza abanyarwanda kuko ari we wari ukeneye muri football kugira ngo yigishe umupira aheshe ishema Rayon Sport nkuko ikipe ayizi neza. Urabona ari bingahe none hotanga ibitego bibiri barabizi rwose do peace bibiri Itade none ko muri guhurira kuri bibiri ra umupfuma ari cyo ndakubwira ngo ibitego bibiri burya ikipe yitsinze ibitego bibiri igitego kimwe benda ravuga ngo umwamusitayo ariko ibitego bibiri ikipe uba wamwemeje ukamweruka mukubita n'amapoto menshi cyane. Reka ngushimire dusubire nyuma ya match. Asikoze cyane.